evangelist Dina Samwa wono so wae no ho kabi ma me kabi asem no e ba na se wanyi ni ti wo mu a aya na asem no enye de ye nyina yesu ye wawere ho mu a ye ka brof katem se ye mo ne ye nua be makoda ewu owu kwasia da ya na ne gyina ejuna eye prophet Richard Boatin or the prophecy by or my prophecy no February February na okoye program e watakra de IGCD I saw them na prophecy by so who say enisuo pa de takra de for and now say gospel musicians for no wo mo besu na ye mo mpaye e makoda anya sadia ye besi enye mpacho April na koda we na chese ma prophecy no 1 month pepe na esi evangelist Dina Samwa trans was say koda asori oko ICG enti se oko ye adwuma ICG de na obi na abo amane prophet wo bo wa this is the time where was say ye jai sa asofo obi wu a maka sana dwonkuma wu ya obi yi ni ti se na yire ye bold be kasa ni pakro no eka na no tum se wo ka so obewu adenti na wan ye bibia fa wana se wan mompe mu adin enso wana no a wo de ba be pe koda wo hu dia pe viewers o se de koda wo e be pe view enti asofo no munjai sa ade na moye so Dina eneka obi ni Dina adwen be bako obi nso ni Dina adwen ye bako Dina no okani anase enkrato de ma asofo no se obi wu a omunjai na mehu ye na mekai na mo wu wi a so omo ka wie na so wu a aye a mo fa adaka nsomra ni efensie yenko Dina ho entinyo wo mai enu a medwene koda wu ehu a na mse awrade wo se ade nyina me yemfa na asema na nso duro brebia ya na ese ye yafo ase de di se eduro brebia wo da ase a enye yie ese ya epesi e detect man na nso awrade we de ye da ase a ense da nye yie nso ye be yende de waka eni ye be ye ye bada na se ni se ona na wo upper hands wo koda so nti nura mahu sa asofofo bi a start epese wo fa ho de nya favor de gigi animonyam saa niema no enye kra me kosi esikras apostolic church international ye said that thing come shefo nti me jin come shedi pa eniema me hu nyina na eye di ye anyame ema me hu ba ade no te say na no ye nua ba ma dwonkuma wu ye ya enipa kura wa ba fra wa bo wa mane a no no so abetena social media de ya kakabensem za so fofo munya isa ne yama ena me ni koda kasa wona ne kata ye hia no konyane no maye ye hia koda enti sada bia woni koda kasa odifo konyane no ne fa ne bra Yesu call Lazarus wa muso no okonyane Lazarus en wode ne bae eno kra de ne nnan wa bon apon kon so tiase me kon direct anya ye wraji me kon direct anya ye nipa na wu ama fe na muso wo pe members akoye crusade ni obi wu ho na abefa de ape favor ami ehun so wo power konyane ne maye ye de ye kan no ene wrade ma mi hu ni February na hu ye no na ni de be say because oyare almost 3 years tuba gia tum se won soro mani bia mo amane se papa kodai se me fa ne se shy ka kire me se ayi me kan se me frekoda onfa a na ese mi di yawa o ka kire me se oh woni abema no oyare because obi wo ha ni obi a na ode ne nsam yeden atudwa inimi papa sofo panyini bia na nsa me tie ne nka chepa ena me say dada no so da me no kasa ya no me wa brichire no me call medical me call check up no na nye kura o na jagana fo nsansamti so ti ase enti sania mana e koso no mumie nyai so obi wu ase ne de be introduce ye power
say ye difo ye hu ade nso wani anyam because wani nyam pa and I say February no na nyame ma hu ya mpa enyi obi na bo wa mane and I say koda kura sori be no okọ meje di so okọ ICGC ana mebu semma hwe nti asofofo no ye salutu mu adi ye ne bi o ha na stage bo nya ha na mo de be power ade ape nsori ma munya mu amo start ye na me ne ka wona ne kasa ye hia no konyane ne maye ansa da so ya hu sa video no ya hunu da afei na da bi sa so hunu ye so kan so wanka no hu hia ka te ye kra na aya mo se da na sama enti ka te ye na so bompa ye sia no kwan ni hu sa asofo yi wo te se koda bewu February no ohun ye no wa fre koda wa nyane no wa bompa ya mana sori iko ka mo se controversial menya controversial but I say the truth call a spade a spade and you mabu asamo me ka nokre a kire nyame adifuo binom e jinkom sedi ba mo me hwe ne ma bi yi abusuana ni abre enti sa wo se hu ni February no ja na me hu ni February ana ye da ni aba apata ni ye da yi apata ni se ya nwere yo nipa na wu se abusuana hia mo aba pata afeskabra enkoto fundaka o de da bia obi nwu na fa beje ayi animonyam ya kan raji ya jasa ne mo na akaka no me mpesa akra au yeah wanyine au yami honi February unye hwe unhu obebo amane ada yenti ya na dwonkuma de ese ne yire na CPN sita anyere ne ho anye board amakasa me ni mikunu nyina frew wonim sana mikunu yare a kebesinne kenipa de jeje ayi kakra ye bedi enti kebesinne ewa na oba ne sese mikunu mewura ho sa mewura mekasa okasa ya na fon enti we megina makasa na de fon Kakana Dana Samadi they make no. Is it not true? Is it not true? It is true. Put your hands together. Every no nyina madwasa. Ade ne de wonim no kra no na so obi chia no pese odi pefe mu a. Na wa mana hu se masa sofo ade na aka no obowa wonim pefe koda ya de no wonim osai ena sunsumu bia ena ya de fa ho sunsumu o ya de fa ho udi oda bi obi ayi ase na mo de ye crusade peniyama members na wo ka kire mo nyina obowa onye powerful bia na ne anyam Ow! Yeah! Ojie! Sese yantra mo motu pada nguni pe futuro nguni pani bi. De mo beka bi amobo bi ya beteto. Ya beteto say nipa na ayare be 2-3 years. Na se February hu ya ne nwanwa ne say we ya di ye. Sa yare na chenti na chesa didi ni mu. And maybe yes, stop with that nonsense thing must be stopped. That must Dina Samoa so ni ono so eka no asem de si obi aka bi ai etwentwa makra